Siqale nge-National Congress kaMasotsha uNdlovu. uMasotsha uNdlovu sasesithu semdala sasesifaka unkomo 1957 ukuthi adonse i-Inasing National Congress. Yabhenwa ngoFebruary 26, 1959 safuka sesekame. Lamanye amadoda anjengabo Jason, Oskere Marabonyandoro. La isibheniwe sabhala iphatheshini inkomo engekho sabhala iphatheshini sani uHerbert Sitefo kutani kuRobert uTrade Gold lo Julius uGreenfield kanye lo Sebikla kanye lo McDonald ayengamajaji lawo ukuthi bahlalele indaba kaNkomo ukuthi eliftwe abuyele eLondon. Wabuya ke unkomo engathi sesibhale iphatheshini lana bayivuma lana amadoda ngaphansi komthetho kaJulius uGreenfield ongowayigcina umthetho weNasinga Law and Order Maintenance Act wasabujudile in the Appointment Act eka-1923 nyangana kuqala amaDipa. Yikho sayidonsa ke i-NDP leyo eyadala ukuthi kuze kuthiwe akugqitshelwe amaDipa kwathini i-NDP yiyo yaba lo ji. Kubuhlungu obungakanani i-NDP ithe ibhanwa yayinamadipi lesikuta le-80,000 ebhenki eyikhokelisa ukuthi asisela mali esiyigcinayo ebhenki. Imali zase zinikwa abamara amagirosa ukuze unkomo enza ngathi uyacela ukuze ahambe lapha yakho. Ngingabaliza amabizo abanye bakhona kodwa akula sidingo. Yikho ke Hlabezulu ngiyabonga ukuba kwenu lapha lisikhuluma ngezaphi lapho ngakhuluma ngayo kakhulu imbali yakhona ngiyazi from A up to Z amphumputhi senjenganxusela injabuthi limbizela ama youth welilanga ngeke ngiqale phansi ngidonse kakhulu Hlabehlezi phansi kumnandi. Yikho ke ngaleyo ndlela bakithi ahamba amajaha achapha uGwembe. Ngilayo enye ipoint engizama ukuyibhala ukuthi unkomo wachapha lamajaha lezintombi kwachapha uGwembe besiyalwela inkululeko yeZimbabwe. Phuma bhejana esixukwini sikubone. Nawo sezidonsa umfana uDumise inji kaMachoba seziwajikile isihlangu esibomvu ngasedibhini ngumhlotho omdala okusela abaweli. Ngiyathemba amegama kokulawayo Dumiso owalwa wabhodloza watotosa esikurupi kodwa ubuye nalilizwe nanku wawusala ukuba yiMinister of Home Affairs kuyikuthi yithi sakufakayo. Siyakubonga khonoko Dumiso. Ngiyathemba amegama kokulawa amadoda axaqelana uvevalula amabala isibhadla uthi ungalubamba xaqabale ngomlilo woqobo majonkweni antu wokubuka ngwangu yakosodakela yona imvukazi yamachobochobo unwele ziyakhithika sokukhithika kulo mfana ngisamcabanga manje nguAlfred Ndlovu umfoka Bhongwana. Nguye owathi uNasinga kuleli pholisa echayisa lute ethi ucela igwayi lokubhema. Lwana sesenza sombhobho wakhe phansi ukhangelisa phansi ethi unika lwana igwayi. Kanti uphethe amathe esikhwameni wachaya ibhumlelana laselibaleka labanye basebebaleka badivasa ku40 Street. Thina sithi thina bangamagwala kanti ngkhona bebuya. Sachawa ke ngamathege abanye bayohamba kuvalwa ngezivalo ze-30 beam. Yikho ukubuyela kwethu emuva sesiyadiliza abantu abasemabhawu ukuthi sihlezi lapha nje sihambe sibalutshwana abantu besibaningi abanye ngababhode ngale abanye babhoda ngale silelwa leli lizwe likaMthokazi. Yikho ke ngithi ukuthi ke madoda sivela khatshana la ufoka Nyongola unkomo njengoba ngithi samfaka ku-National Congress sisusa umuntu omdala uMasotsha wathi noma seseLondon sabhala iphatheshini ukuthi akuyazo azodonsa futhi izapho samfaka futhi eVashul sikhipha uMichael Mawema sasimfaka eTemporary. Sayidonsa ke yazazobhenwa ngoNasinga ngo-61 sesifoma izapho i-NDP siphela safoma ke izapho ngoSeptember la ngaphambanisi. Sayidonsa ke izapho sasaya khonokho kukhulunywa ngumama Thaka